Yarisoni we yarisoni yari sibituwasa we imyakuno kwitwari nayibo era oyaye yarisoni batamwe uri Burundi turabaramukije cyane bakunzi ba Burundi aho muhere hose nibaza kumeze neza muri aho mukomeye uno musi rero nibaza karisho niko novyita murazi ko ivyo bintu byasho ntayimenyereye cyane ariko muri kwa kundi nyene ndagerageza kugenda ndiko ndaraba ibintu babigiye bitandukanye ahantu habagiye hatandukanye mu mwanya udasanzwe aha rero dufise abantu bakora amafilme niko novyita bajya ba kamera bagira ama montage n'ibindi ego nibo dufise aha kuko murabona dufise abantu benshi cyane turabona Landry Promoter turabona Mr Giti ego turabona Amede turabona Kadolaver turabona X-Lay n'abandi babagiye batandukanye mu buryo butandukanye ego turabona B10 ego na Nyamapro nawe ne turamubona rero abantu bari mu mpari ariko icatumye iyo mpari ba ni firme ego ya lancejwe cyo twokuvuga bagiriye lancement officiel ku munsi wa dimanche itarike 21 aho habaye ibintu bidasanzwe cyane aho bavuga ati mbe iyi filime ko irenze kifise amasanamu meza cyane yakozwe nande aho bavuze ibintu bigiye bitandukanye aho n'umuhinyanyuzi asanzwe ahinyanyura filime wowe tokwitwa Nyama nawe nyene avuga ati ibi bintu biba bidasanzwe nabatubwira ukuntu bimeze aho byabandanije bikurikirana baraharira ariko bahavura batora umuti kari wo guhamagara wayikoze aza baho umuco ego kuko biba ari ibintu bidasanzwe biba ari ibintu biba bitoroshe mwibi bihe byo gukora amafilime kumbure amafilime ashobora kuzoba ayo mwaka ko gutegura filime kiba ari ikintu kidasanzwe kiba ari ikintu gikaze cyane niho rero habayeho guheranahana amajambo kumbure hajamo n'impari kuri aba bantu bose mubona ivyamamare baraha imbere yacu ariko Landry Promoter wewe ntaca bivuze ko kubera ko ibintu by'amafilme wewe nibaza ko atabyinshi abiziko ariko turafise abantu baba ari ico babiziko turavuga Diko n'abandi bagiye batandukanye niwe yagerageza kushuka mu mabisi kugira ngo bahavure bahuza ni nayo mpamvu rero tuza kumenya kumbura ibintu byagenze gute mbebe ibintu biza guhera gute hoho baza kurangiza neza ariko byahavuye bikurikira muri iyi video nyene ariko ntibyahavuye byoroha kubera ko byari ibintu bidasanzwe habayemo impari zimwe ziteye ubwoba ariko nta capfuye byose byagenze neza niyo mpamvu bisaba kukurikirana iyi video yose kugira gushika ihere kugira ngo ushobore gutahura kumbure byinshi kuri aba star turamenya kandi byinshi babigiye bitandukanye mbe aba bastar bahujijwe n'iki aba star bahujijwe nuko hari habayeho ishigwa ku mugaragaro rya filime bise Diaspora iyo filime ikaba yateguwe n'umugwi two kwitwa Gihuhusi Entertainment aho yahujije abantu abastari bose bashoka mu bintu bya filime abahinyanyuzi bose bashoboka muri filime aho hari n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye ego kubabonye ikiganiro ca mbere nashizeho cha lancement officiel mwarabonye ko hari abamenyesha makuru bagiye batandukanye ni muyo ntumbero nyene habayeho kuyaga muri tuntu tujya na turiya kugira ngo habe umwidagaduro kumbure ukwiye habeho kwisanzura habeho kuvugana ibintu babigiye bitandukanye rero mugumane nanje kumbure byinshi muraza kubyumva ndetse muraza kubimenya niyo mpamvu nariko ndabasigura ati hahuriwe abastare bagiye batandukanye bo mu gihugu cyose bashoboka ariko rero hariho kumvikana kwa bamwe no kutumvikana kw'abandi ku bintu babigiye bitandukanye rero reka tubashimire abantu baza gukurikirana iyi video muraza kumenya byinshi babigiye bitandukanye ariko ico nzico nta gufatana mu mashati byabaye mu yari blague sanzwe y'ikijama blague y'iki y'umwuga blague yabayeho mu bintu babigiye bitandukanye Nyama ntabe
reka tuganire tubikose kuganira Amedy nk'umuproducteur adukuriye nk'umuproducteur nk'umugafere wacu kuko Amedy no munsi yavuze ijambo nani inyama yavuze ijambo ngo gute umuproducteur nkawe muzima ukoresha power director aka toce tuvuga ni none tumushyire mu kibuga hamwe na X-ray nanjye naciye vuga uku none umuntu akoresha we ingoga naciye vuga nti akoresheje umuntu nka X-ray akoresha Premiere Pro hama umupimishe n'umuntu akoresha Cyberlink none byorira bo afete twashaka ko uduha umuco vyereke ico kintu kuko nyama yabivuze ngo cyena bibonye yabikoreye ngaha nyine iterekanywe neza uyu munsi ari kubera icyo novuga ngo kudakorera ku mwanya byatewe na production ya production sivyo donc wewe umweditinzi aho wari uri umwanya wabahaye wisanze filme itarahera bakavuga bati uyu mujama turamwemera n'uwa kera kandi filme ziwe zaratwaye ibikombe n'abakurambere bakavuga bati Amedy Pro turamuzi n'icyamamare yarakoreye mu mpano akora ibintu birenze turamuzi ariko akavuga bati ku kintu cy'umwanya vraiment uraje si kirenga ikimenyimenyi iyi filme impande ikimenyimenyi gituma iyi filme iterekanywe neza yose uyu munsi nuko ikiri muri production itarahera kandi ngo shooting ya nyuma yabaye mu gitondo ivyo bintu nibyo mwaduhamagariye ubusa abishyure kuvyo mushira cyambere tuje mu kuri sivyo ukuri kurababaza mugabo kwa marukuri cyambere cyo agira ndababwire filme yakozwe no munsi natanga ko musaba kirikana kabona mutanguye 14 mwerekane filme yose mugabo kabona ko udashobora kwerekana filme yose kuvuga yuko mwebwe jangira karakosa rero manager ya telefonye sa uno munsi nyama yafashe manager ya telefonye sa Premiere Pro yo telefone byariye Premiere Pro ego sibyo link nazonzi jewe kandi ufata ikintu nkoresha cyane nkoresha After Effects aya mafilme nayakoze kera murabizi naho jewe ikintu kimeze agaterere bana mama ikintu kimbeshe jewe ni After Effects ashobora kucreate 3 dimensions ndabibona animation y'ibintu kana voilà ama example ndashobora nawe kugucapa nkakugendesha waterana niwe gusimba kuri green screen ibintu nk'ibyo ndashobora kugukora apana green screen 3 dimensions message yawe ndagukora kwirukanwa na niwe gusimba katwicare twige X-ray nicyo ndahanje reka twishugwe ikibazo mwambaje ni kimwe cyane muri nani nyama akantu nakoze naka umuntu amenyereye Adobe ni 2 minutes 22 secondes projet iyi nayikoreye ngaha muri ujya mwanya bari kuvuga amajambo bijya mu nyine ariko ndabikora yego ico ni kimwe cyambere cyo kirishu yego kizefure ariko ndabikora no munsi preve ngi projet ni hivi naona ngabo rero après ça film en soi igituma itasohotse filme ngi nababwiye ko ifise 1h40 minutes none umuntu azi gusoma aha ni konje anyama muhera mu nyama ndashobora no kuvisualiza ndashobora kuvisualiza amasanamu biravansa jusqu'à 1h40 minutes donc film il out
irya twarabye ni 2 minutes 30 secondes ariko iyi ni 1h40 sinkunda kubesha na kaba namubwiye ati nshobora gutevya abantu ibibazo byo kwideplasa n'ibiki turabe filme batabona c'est ni nziza kandi nayo murahira ariko rero avant que bigenda uko narabimusavye yavyemeye uno munsi anelefona sacenda rero anelefona sacenda namubwiye ati ifokwe tuba rapide ndagakorera muri sale aka rero mwabonye nirakursi mejeje kupeya uravye neza aya masanamu uravye titre ndashobora kugira renome uravye titre y'aya masanamu ntabwo ari projet n'impulse yanditse ko donc nama image nakuye muri ya sanamu nibaza ko ibibazo byose byishyuwe twabonye yuko urumukura ariko iko biri kose oya mugabo yitwa Bedisi kwanza tubanze tumwita niwe director mukuru akiri muto uravye no ngaho akiri muto ikibazo cy'abantu twasari muri famille abakinyi byumvise rero ko ari umwanya muto ari gushobora nabikubwiye si wakiriye nyama jete aramba bazi nyama nabize neza nyama nakuva mu jambo ryiwe kuza kacega fina akameona samari uya samari samari kinu na samari igihe cyewe nkangura gupostinga amasitati uvuga ku mafilime y'amarundi uyu muhungu yariko arakora filime yitwa reka ndamubaza ikibazo wewe uyu munsi natumwe w'urukundo n'umuzi w'umusaraba niyo filime iruta iyindi ufatiye kuri image y'abanasoma umuzi w'umusaraba voilà kubera iki wahinduye erega imyaka iragenda maana yake wahinduye kubera ubakora ubuniyavuza bakoresha warivyariye ubuniyavuza bakoresha asabayenzi no urukundo mwakoresha imene yivyarira umugabo warivyariye akaziri nyama kamera atavuye kumukamera yari soni we yari sinituwasa we imyakundo twitwari nayibo oyaye yari soni bakamera muri Burundi TV namweretse gusa Adobe suri ndamwereka ati bakora ukuntu muke bwaho yaratabye gushaka kwa kandi ari ko yakorese Adobe ni mbere ifanya wewe urabanza kukamera sabino kubera ko uyu ndivyo kubona bimushimira ni video muraza kumenya byinshi babigiye bitandukanye ariko ico nzico nta gufatana mu mashati byabayemo yari blague sanzwe y'ikijama blague y'iki y'umwuga blague yabayeho mu bintu babigiye bitandukanye reka rero tubashimire abakunzi ba Burundi mudukurikirana mudahengeshanya kwamana natwe mudahengeshanya kutubwira ibintu babigiye bitandukanye hirya no hino mukomeze guhezagirwa nta kiri tuyifuriza atari kugira urukundo mu byo mukora mu byo murimo humbure kugira ngo ibintu bishobore kuba byogenda neza mukomeze kubana neza n'abandi mukomeze kubana neza nabo muba muri ko murakorana imihezagiro myinshi ku bwanyu murakoze